روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط رویدادها منظورتان از استودیوی مرکزی رادیو زودی در دقیقه بعد امروز 3 آگوست در برابر دیگر موضوعها از آن میگوییم که مسافران برای آمدن به تاجیکستان باید حتما تشخیص منفی کووید یا خود پتسر تست داشته باشند. طالبان افغان به کشتار دست جمعی مردم آسایشته در قندهار متهم میشوند. صاحبکار موفق تاجیک برای عیادت مادر به وطن آمد و درگذشت و جنجال نوبتی مهاجران و هشدار وادیم کوژنف نیز خواهیم گفت. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان از هوای خاک‌آلود و احتمال فرآمدن سیل در بعضی ناحیه‌های کوهی کشور هشدار داده است. کمیته با تکیه به معلومات مرکزی آب و هواسنجی میگوید امروز در بعضی ناحیه‌ها شمال با سرعت 13-18 متر در یک ثانیه می‌وزد و قسمت بیشتر جمهوری را گرد و غبار فرا می‌گیرد. همچنین بر اثر از گرمای شدید آب شدن پیری‌ها خطر آمدن سیل وجود دارد. در همین حال کاربران رادیو زودی با فرستادن نوار گفتند شامی دیروز در دهه چینوری جماعت خلیفه حسن شهر پنجکند سیل فرآمده است. به قول مصاحبان ما این آفت طبیعی روی ماشینگرد را خراب کرده به زراعت‌های مردم ضرر رساند و چند بوز و گوسفند را نیز برده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده فعلا در این زمینه خبری نشر نکرده است. شهرداری دوشنبه برای اتوبوس و ترالبوس‌های پایتخت به طور عاجل راننده می‌جوید. به خواهشمندان کار در نقلیات جمعیتی از 1.5 تا 2000 سومانی معاش وعده می‌شود. داوطلبان باید سابقه نه کمتر از 3 سال کار در اتوبوس را داشته باشند. شهرداری می‌گوید اضافه به معاش از 25 تا 30% درآمدی که توسط کارت الکترونی نقلیات گرفته می‌شود به حساب راننده می‌گذرد. همه روزه در راه‌های دوشنبه بیش از 340 اتوبوس و ترالبوس به ساکنان خدمت میکنند. آخر سال گذشته چندی از راننده های ترالبوس های پایتخت شکایت نمودند که در دوره پاندمی کووید 19 به جای دستگیری برعکس معاششان را کم کردند. وزارت تندرستی تاجیکستان باری دیگر خاطررسان میکند همه مسافرانی که به کشور وارد میشوند حتی آنهایی که واکسن نگرفتند باید با خود تشخیص منفی کرونا ویروس یا پتسر تست داشته باشند. به گفته نوروز جعفرov یک مسئول وزارت نفری که ام گرفته است میتواند سالم باشد ولی انتقال دهنده ویروس محسوب می‌یابد. بنابراین قبل از آمدن به تاجیکستان سپردن تشخیص کرونا ویروس حتمی است. این مقامدار می‌افزاید فعلا همه تشخیصگاه‌های خصوصی تاجیکستان به برنامه موبیلی سفر بدون کووید 19 پیوست شدند. یکی از طلبات روسیه برای اجازه ورود مهاجران تاجیک به این کشور از 1 سپتامبر امسال پیشنهاد تشخیص منفی کرونا ویروس طریق همین برنامه می باشد. امریکا و اتحادیه اروپا از کوشش بازگردانی اجباری ورزشکار بلاروسی کریستینا تیمانوفسکایا از بازی‌های المپیک توکیو تنقید نموده آن را نمونه دیگری تعقیب رژیم الکساندر لوکاشنکو عنوان دادند. 2 آگوست تیمانوفسکایا به فرمان بازگشت پیش از مهلت از المپیاد اطاعت نکرده در سفارت پولش و یولایستان در توکیو پناه برد. کاتب دولتی امریکا انتونی بلینکن گفت رژیم لوکاشنکو توسط تلاش بازگردانی اجباری تیمانوفسکایا که از حق ابراز آزادی سخن استفاده برده است باز یک عمل تعقیب بین المللی را نمایش داد. تیمانوفسکایا 24 ساله در سفارت پولش از جامعه بین المللی و ژاپنیا کمک خواست و از استردادش به بلاروس جلوگیری شود. معاون وزیر کارهای خارجی پولش پاول یابلونسکی تصدیق کرد که کشورش به تیمانوفسکایا ویزا یا خود روادید بودوپوش بشری صادر کرد. 3 آگوست وزیر کارهای خارجی ژاپنیا توشیمیتسو موتگی گفت که تیمانوفسکایا در وضع امن قرار دارد. قبل از اون که به خبر افغانستان رو آورم یک خبر عاجل به دست ما رسید. 3 آگوست پلیس اوکراین تحقیق کشتار احتمالی فعال بلاروس ویتال شیشف را شروع نموده است. شیشف ابتدا به نام نشان شد و سپس جسدش در یک باغ استراحتی در نزد خانه‌اش در شهر کیف یافت شد. پلیس میگوید تمام فرضیه ها و از جمله احتمال کشتار نامبرده که همچون خودکشی وانمود میگردد تحقیق می شود.
ва тавре гуфтем амрикову британия мегӯянд эҳтимол дар моҳи июл аснои ишғоли шаҳри спинбулдак толибон ба ҷиноятҳои ҳарбӣ роҳ доданд. 2 август дар шаҳри кобул бо истифода аз шабакаи твиттер сафоратҳои амрико ва британия ба таври ҷудогона иброз доштанд ки дар спинбулдаки қандаҳор толибон ба куштори интиқомҷӯёнаи афғонҳои мулкӣ даст заданд. ба қавли 2 сафорат ин кушторҳо ба ҷинояти ҳарбӣ шабоҳат доранд ва бояд мавриди таҳқиқ қарор гирифта силоҳбадастону фармондеҳони масъули қатлҳои дастаҷамъӣ ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. сафоратҳо ба гузориши нави комиссияи мустақили ҳуқуқи башари Афғонистон ишора карданд ки баъди ишғоли шаҳри спинбулдак воқеъ дар марз бо Покистон таҳия шудааст. шумо сархати рӯйдодҳоро тамошо доред. Вадим Кожанов, раҳбари Федератсияи муҳоҷирони Русия, бо нашри як муроҷиатномаи видеоӣ афзоиши ҷангҳои гурӯҳӣ байни муҳоҷиронро шадидан маҳкум карда мегӯяд, эҳтимолан баъди ин ҳодисаҳо ҳукумат ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Русия чораҷӯӣ хоҳанд кард. Кожанов аз занозании гурӯҳии субҳи шанбеи 31 июл дар мағозаи Ашани Москав мисол овард ки 2 гурӯҳи муҳоҷирон ҳамдигарро лату кӯб кардаву ҳатто аз силоҳ истифода бурданд. Дар пай кормандони пулис ҳудуди 50 нафарро дастгир намуданд. Вадим Кожанов мегӯяд, чунин амалкарди шаҳрвандони хориҷӣ ба ягон чаҳорчӯба рост намеояд ва ҳимоя аз ҳуқуқи муҳоҷирону дархости сабукиҳо барои будубоши онҳоро зери суол мебарад. Кожанов афзуд, ширкатдорони занозаниҳо ихроҷ шуда то 40 сол имкони омадан ба Русияро нахоҳанд дошт. Зимнан баъди занозанӣ байни зодагони Тоҷикистон ва Чеченистон дар шаҳри Санкт-Петербург ки 28 июл рух дод, 33 нафар барои 14 рӯз ба ҳабси маъмурӣ ва 2 муҳоҷири тоҷик то 27 сентябри имсол ба ҳабси пешакӣ гирифта шуданд. соҳибкори шинохтаи муқими Русия Зикрулло Шарипов, ки бо кӯмакҳои худ миёни муҳоҷирони тоҷик маъруф аст, дар синни 50-солагӣ даргузашт. Хабаргузории Спутник аз қавли пайвандони ин соҳибкор менависад, ки ӯ ба душанбе ба аёдати модари бемораш омада бо аломатҳои коронавирус дар беморхона бистарӣ гардид. Шарипов охири ҳафтаи гузашта фавтид ва дар Кангурт ба хок супорида шуд. Сафорати Тоҷикистон дар Русия низ аз даргузашти нобаҳангоми ин тоҷири муваффақи тоҷик изҳори таассуф намуда, аз ӯ ба ҳайси як нафари саховатпешаи ном бурдааст, ки махсусан дар замони маҳдудиятҳои марбут ба пандемияи COVID-19 ба муҳоҷирони тоҷик дасти ёрӣ дароз кардааст. Зикрулло Шарипов дар Русия молики тарабхона ва чандин мағозаҳо будааст. ҳусейн Ишанқулови 26 сола, ҳуқуқшиноси собиқи маркази тоҷикон дар Москав мегӯяд, аз раёсати мубориза бо ҷиноятҳои созмонёфтаи вазорати корҳои дохилӣ бо ӯ дар тамос шуда гуфтанд, дар нисбаташ бо ҷурми тундгароӣ бо истифода аз воситаҳои ахбори омма ё шабакаи интернет парванда боз шудааст ва бояд ба Тоҷикистон баргардад. Дар ин раёсат ба Радиои Озодӣ тасдиқ карданд, ки нисбати Ишанқулов парванда боз шудааст ва чӣ гуна ҷараён гирифтани тафтишоти пешакии парванда ба бозгашти ӯ рабт дорад. Дар созмони маркази тоҷикон мегӯянд, пас аз суҳбати Ҳусейн Ишанқулов дар барномаи телевизионии «Настоящее время» дар бораи Иззат Амон, раиси боздоштшудаи ин созмон, наздиконашро даъват намуданд ва фишор оварданд, ки фарзандашон ба Тоҷикистон баргардад ва айбе, ки дар нисбаташ эълон шудааст, тавзеҳ бидиҳад. Ҳусейн аз соли 2015 ба ин тараф дар муҳоҷирати корӣ дар Русия қарор дорад. раёсати Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар вилояти Хатлон барои ҷилавгирӣ аз ҳодисаҳои ғарқшавии сокинон дар кӯлодарёҳо миёни намозгузорони чанд масҷиди шаҳри Бохтар корҳои таблиғотиро ба роҳ мондааст. аз ҷумла ба намозгузорон дар бораи қоидаҳои бехатарӣ дар соили обҳо, назорати кӯдакон, риояи қоидаҳои беҳдоштӣ барои сироят нашудан ба коронавирус маълумот дода шудааст. ба волидон таъкид гардидааст, набояд фарзандони худро иҷозат бидиҳанд, ки танҳо ба обозӣ бираванд, зеро ин беназоратӣ ва бепарвоӣ ҷавобгарии қонунӣ дорад. роҳандозии корҳои таблиғотӣ дар масҷидҳо дар ҳолест, ки дар рӯзҳои охир 4 ҳолати ғарқшавии сокинон дар обу дарёҳои кишвар сабт гардидааст.
بینندگان عزیز، اکنون برایتان درباره قربی رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان اطلاع می‌دهم. بانک ملی برای امروز 3 آگوست $1.11.32 درهم و €1 $13.45 درهم نرخ گذاشته است. امروز 1000 روبل روسیه $155.20 درهم ارزش دارد که در قیاس با دیروز زیادتر میباشد. دوستان عزیز، با سپاس از یکایک شما که تا این لحظه های برنامه ما را تماشا کردید و پیوسته برایمان خبر و نوار میفرستید. دیدار نوبتی ما و شما 3 ساعت پس خواهد بود. خیر خوش نمید.